Nikubandika na kubanura reka tubandanye dutamba kano karirimbo hanyuma tubandanye nibikurikira mwe ntimurambirwe gusa. Igola sama radi na mvua ya mawe, Igola nane sige mji mzima, Igola 9 giza kwa siku 3, Igola 10 wazaliwa wa kwanza wakafa, mpaka wale wa Farao. Hapo najifunza kumbe Mungu anapigana na adui zetu mama. Aya majambo uyu muririmbyi ariko araririmba. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mzalimu ili wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme. Nuko rero bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV tubaramukije amahoro y'Imana, Imana data wa twese ibane namwe aho muri hose. Kuri mikoro ya mbere murabibona ni Jewe Genevieve niyo kwizera canke unyite Maîtresse Kaboro canke Maîtresse Kanyugunyugu. Nuko rero nkuko mubibona murabizi ko tutahora turaba gusa, hariho babiri bagwaye, hariho Mr. Polo na Sara, ariko mu minsi iri imbere vuba cyane baragaruka tubasange ngaha. Nuko mubibona rero ntabwo nza gutomba nirorera, reka nakire bamwe muri abigeme tuza guteramana hano hantu. Reka mpere iburyo bwanje, karibu cyane. Murakoze cyane, reka tubandanye no gukurikira Mademoiselle Madase. Murakoze cyane, ibubafu bwanje murabona ko ndi kumwe na wa mwigeme umwe misi yose yama yahinduye ibintu atamenyerwa mu bisanzwe, mvugira ati ntamenyerwa, wa mu diaspora kazi dufise muri Tarsis Hope Ministry TV. Reka nawe tumwakire aramutse bariko baradukurikirana. Ibintu bikomeza kuba bishasha, reka twakire Mademoiselle Mbambura nawe atwidondore aramutse n'abariko baradukurikirana. Reka rero tubandanye nino ndirimbo atatimiza. Mwenye haki hakika hakika atatimiza, uongozi mzalimu ili ajute, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, ni mwenye haki hakika hakika atatimiza. Si mzalimu ili ajute, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, ni mwenye haki hakika hakika
neza ngaha muri Classic Hope Ministry. Uhoraho ategereza abandanya kubigira neza cyane gusumba ibindi byose. Nuko reka dukomeze tubandanye nino ndirimbo. Musa, huyo Mungu wenu ni nani? Farao akamwambia Musa, we Musa, Mungu wenu mimi simujui. Moyo wa Farao. Nuko Bera reka ndakwibarize, mbega abantu baba nkabatwebwe tutumva igiswahili ino ndirimbo iravuga iki? Ariko je naho ntazi igiswahili ndumva ibintu bya Farao. Mungu wa mbinguni, Mungu kamupiga Farao kwa mapigo 10 ili Farao amujue Mungu. Mungu kamupiga Farao kwa mapigo 10 ili Farao amujue Mungu. Pigo la kwanza maji yakawa damu, pigo la pili vyula mji mzima, pigo la tatu vumbi likawa chawa, pigo la nne inzi mji mzima, pigo la tano magonjwa kwa wanyama wote. Farao urakoze cyane. Ndumva uno muririmbyi vraiment yari yagerageje guhishurirwa Imana yari yamufashije, yari yasenze mpemu yera aramusobanurira amajambo ari buvuge. Mbega Parfait uno muririmbyi we wamwumvise gute? pigo la 9 giza kwa siku 3, pigo la 10 Mademoiselle nuko nyene acavuga ati akantu kanje barakantwaye. Arine nawe indirimbo wayumvise gute? hapo najifunza kumbe Mu bisanzwe no kuvuga ati hari hahigukuye nahigushikanye. hapo najifunza kumbe Mungu. Amina. Safi. Nawe iyi ndirimbo ni kihe kintu wabukuyemo kigufashije muri kano kanya? Watapigwa na Mungu hao adui zako. Ngo nuko nyene reka tubandanye dutamba gatoyi hama tubandanye nibikurikira ni kubandika na kubandua muri Classic Hope Ministry TV. Ni murambigwe mubandanye tubashe hatwika hashe hake hatokome. Watapigwa na Mungu, watapigwa na Mungu, watapigwa na Mungu, watapigwa na Mungu, watapigwa na Mungu. Mungu anafanya vitu, Mungu anafanya vitu. Wapo watu wanapigana nawe, ndugu yangu, usihangaike nao. Wapo watu wanakupiga vita, mama yangu, usihangaike nao. Wapo watu wanakuendea kwa waganga, usihangaike nao. Wamesema maneno ya laana juu yako, mama yangu, usihangaike nao. Mwambie Mungu apigane nao, mwambie Mungu apigane nao. Goliati aliwatukana wana wa Israeli pamoja na Mungu wao. Nuko safi. Wongira gatoyi kasigurira nka jewe ntuvuga Igiswahili ari samurani. Icyo Goliati yoba yarakoze je numva ngo Goliati nk'abantu baba batumva Igiswahili nka jewe. Ni ikihe kintu wobasigurira kugira ngo nabo bashobore gutahura kugira ngo ntibatambe birorera? Yalitosha kabisa kumupiga Goliati yaratuse abana b'Isirayeli, yarabatuse ariko rero ari umuntu umwe yaciye kubera kutugwanira kandi yari umwana mutoya cyane. Era umuntu witwa Dawudi amujuka yaramutse Goliati ewa
yaramukuye n'umutwe murabyumva yuko ari kubandika na kubandua muri Taasisi Hope Ministry TV amemubandua kichwa mutwe ni kubandika na kubandua. Reka tubandanye dutamba kano karirimbo hanyuma tubandanye n'ibikurikira mwe ntimurambirwe gusa. Igola sama radi na mvua ya mawe, Igola nane sige mji mzima, Igola 9 giza kwa siku 3, Igola 10 wazaliwa wa kwanza wakafa, mpaka wale wa Farao. Hapo najifunza kumbe Mungu anapigana na adui zetu mama. Hapo najifunza kumbe Mungu anapigana na watesi wetu. Adui zako watapigwa na Mungu, adui zako watapigwa na Mungu, wanaokupangia mabaya wewe watapigwa na Mungu, wanaokuendea kwa waganga watapigwa na Mungu, waliokupiga vita wewe watapigwa na Mungu, waliosema laana juu yako watapigwa na Mungu, watapigwa na Mungu, watapigwa na Mungu, watapigwa na Mungu, watapigwa na Mungu. Okay, nuko muri isho ya 57 murabona yuko ibintu bidasanzwe ari ugutwika tukahata umuriro hamwe nyine asha n'abazimu bari hehe basha tukabatwika. Reka tubandanye nino ndirimbo mbe asha ni yande mugumeko aya majambo uyu muririnzi ariko araririmba nakahe kajambo wobwira abantu n'ikintu cyotuma by'ukuri koko ubabwira ati je huye iki kintu muri ino ndirimbo inkuye ha ishikanya Nunyura umuriro mwinshi muzasha, rucamu mazi menshi nazagutemana. Nunyura umuriro mwinshi muzasha, mu muriro mwinshi ntazaba naho borengerwa n'amazi ntacyo zo kugira. Afete rero ariho abantu tugera ahantu tugacika intege umenga turananiwe menga turarangiye but ino n'indirimbo nyene ije kuduhumuriza ije nyene kudutera intege kugira ntitoye gucika intege toye kurambirwa ahubwo tugume twizera ya Mana kuko inzira zayo zirutse intoboro z'umusegetera. Urakoze cyane Safi nawe n'ikihe kintu yo bigusigiye ino ndirimbo? Ari mumwuka wewe vuga ati jengane hariho ahantu nkwiye isize mu mwuka perfect nawe.
urakoze cyane Aline. Nawe iyi ndirimbo hari icyo yoba igufashije kuva uyumva, mbega uno muririmbyi yayanditse wumva by'ukuri yari yahishuriwe cyangwa bimeze gute? Urakoze cyane rwose. Nuko rero abateramanye natwe muri sho igira 57 mukomeze kubana natwe, tubanze tukanyukure gatoyi hama turangize twigendere. Abadukurikiranye twese mwabonye ko ntari jenyene, reka rero tubikebanure duhere ibubafu bwanje. Bera abikebanure abasezere agire n'akajambo kamwe abwiye abari ko baradukurikirana. nta byinshi mvuga, ibyo dukeneye barabizi, ni like, share na comment zanyu turazikeneye, nta byinshi. Mbambura nuko nyene ibyo nyene Bera yavuze. Madase Aline Mademoiselle Nyanzobe, murakoze cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye. Imana data wa twese ibaha umugisha. Kuri mikoro ya mbere mwabonye ko mwari kumwe na jewe nyene Genevieve niyo kwizera, Maîtresse Kaboro canke mwiteka nyugunyugu. Mwakoze kudukurikirana rero, ntimwibagire gukora bya bindi bababwira, gukora sabone, comment, gusangiza n'abandi, haba mu kibana huri ni warabuga hezagirwa, hereza n'abandi maze bahezagirwe kugira tubashe gutwika naho utaha. yiyemeje ukuri nunyura mu muriro mwinshi ntuzasha. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.